Umthetho wevangeli elidala owukubingelela, owukucela, okuyithomaso ngesikhathi. Kaba upastor oningi. Inamba isense kuphela kusona 9 kuya 5 ntambama. Isense kuphela kuma-calls ngosense WhatsApp. Akukho kuhle ukuthi ucele ukuthi wena WhatsApp ubona i-airtime. Ngathi it's enough that I'm giving you my time mahala, ukukhuluma nami kumahala. So if that is not enough, then ukuthi you're not the right person ukuthi ungakhuluma nami. Uma ukuthi wena akukwanelisi ukuthi ngithi mina wena faka i-airtime ukhulume nami. Yebo? Sibheka la uJulius Dube uthi sawubana baba. Mina ngibhubeke ngibhabhadisa abantu ngabe kuchazana but egcineni bese ngathi ke abanye ngibenza bebe ngabaprofiti. Yebo? So uyababhabhadisa yini ukubhabhadisa abantu? Ukubhabhadisa abantu is to baptize people. That means he was baptizing people, and he also saw himself making these people or turning these people into prophets. So labantu bese bebholofita. Okay, asize i very short. Number 1, ngokujwayelekile uma uphupha la amanzi sikuthatha njengoPaul uhluma ukuthi uyawasebenzisa ukubhabhadisa abantu, ngoba lokhu kungakhomba lokuthi wena unogcobo, unobizo, futhi uzokuba usizo olukhulu kwabanye abantu. Kusho ukuthi lento ikhomba ukuthi unogcobo nobizo futhi uzokuba usizo olukhulu kwabanye abantu. 2, futhi uma uphupha amanzi kuPaul uhluma uwasebenzisa ukubhabhadisa abantu, ngoba lokho kungabuye kukhomba ukuthi kungenzeka wena wembethwa amandla kamoya, wena wembethwa isithunywa, futhi sesifuna ukuqala ukusebenza noma sesifuna ukuthi sisebenze kuwe. Yabona, lento ingakhomba lo msebenzi omiselwe wona ukuba umuntu okhulekisa abantu, umuntu owumthandazi, umuntu osiza abantu ngokukamoya. 3, uma uphupha futhi amanzi uPaul uhle kakhulu uma uwasebenzisa ukubhabhadisa abantu. Lokho kungakhomba ukuthi kungenzeka wena umisela umsebenzi omkhulu wevangeli ukuthi abantu bemukelisa abantu insindiso nokuholela izinkumbi zabantu embusweni kaNkulunkulu ngobungcwele. Futhi ngenzeka wena uzoba umholi webandla, ukwazi ukuthulula nomoya ongcwele kubantu behlelwe amandla okupholofitha ngenxa lamandla kwembethe wena. Kwaba seKorinto bokuqala chapter 1 verse 16. Kodwa ke ngabhabhathisa nabendlu kaStefana, ngaphandle kwaloko ongazi uba ke ngabhabhathisa omunye. NgokukaMathewu 28 verse 19, ngalokho hambani nenze izizwe zonke abafundi nibabhabhathise egameni likaYise neNdodana nelikaMoya oNgcwele. Siyabonga. Besibheka la uphupho ubhabhadisa abantu, baptizing people. Ngababhabhadisa on the dam, in the lake, in the river, just in the water. Babhabhadisa olwandle into. Siyabonga. Be blessed. Kulela